Back to media umsholozi lo hlezi neqhawe lami la ugqizile yaphila mfowethu ngiyaphila mfowethu ugqizile lo mfana Nkandla uyolothi awuyithi Nkandla emahlata mnyama mase kukhuluma thina sekukhuluma bogcina kunjalo nje siyabonga mfowethu sedondotha la isikhona kumcimbini omkhulu kakhulu indoni saliwa siyabona ukuthi umcimbi osuvele wana sanje ukala hayi mfowethu umcimbi ophronyothi isonto elilodwa lo abanye bepromoter unyaka wonke benza ama activation awuna activation lo umcimbi lo vele wasukuma wama kunjalo wathembisana abantu namhlanje mfowethu hayi mfowethu into engayisho nje mfowethu ukhule sizokwenza umcimbi sibona uhamba kahle kakhulu futhi ke ngizohlukanisa unyaka kahle kahle namhlanje kunjalo yithi Nkandla phela hayi wenkosi zamadoda ngizohlukanisa unyaka la idondotha namhlanje njengeNkandla empangeni kunjalo empangeni edondotha la esikhona impangeni eyidondotha impangeni iNkandla nje izohola la namhlanje amazwi akho mfowethu okubonga kubantu abayingxenye yalomcimbi because siyabona ukuthi umcimbi ayikhona into enkulu kakhulu azayo uthini kubantu cha mfowethu engakusho kubantu mfowethu abaphumile izinkalo zonke siyabonga kakhulu mfowethu umcimbi ubukeka usuvele usuyimpumelelo vele uqala nje uyabona nawe egcole kanjani uvele usuyimpumelelo umcimbi mfowethu cha siyajabula kakhulu futhi siyabonga nakubantu abasixhasile mfowethu ngeke sibafihle abantu abasixhasile financially abantu abasixhasile ngesupport kuzoba imsakazo ozulule nje siyabona bakhona icwecwe siyabona likhona lapha imsakazo leya online abantu kumele beyodownloada lapha siyacela ukuthi abantu beyisupport kwayona imsakazo leyo siyacela webabe muyithi Nkandla emahlata mnyama asekukhuluma thina sekukhuluma bogcina thina siphume eNkandla kwesikaphuzu ushukela siphume eNkandla kwesikangizwe emculo yithi abanikazi bengoma wemaqude yithi Nkandla emahlata mnyama wesebubhuko tombo wakithi awusekukhuluma thina ngengoma wesiyethemba yithi Nkandla emahlata mnyama wemfana ngisomnandi mfowami ukhuluma thina sekukhuluma wempethu yithi Nkandla